U 11. tohoročnim čišlje novinah Ruske slovo tižnjovnik piše o naichodzacih vyberankoh, a tema u tim čišlje to prava trošiteljoh. Našo mesta zaznačeli aktualnosti z obštini šit, a ekonomija, iskustva i rozdumovanja kod curskih produkovateljoh cukrove i cvikli. Tu i napis o adaptovanju ljetnej vladičejske rezidenciji u Šidze. Kultura i prosvita piše o počatnih rozvarkoh o predstavljanju Rusnacoh u Etnografski muzej u Beogradze, o premijeri dramskog studija Art Doma kulturi u Keresture, a tu i zviti zo smotroh recitatoroh. Rubrika Ljudze rok i život u seriji napisoh pod nazvu Z drugo boku tvorčosci predstavlja Vladimira Kočišaš-Đurđova. Duhovni život piše o pririhtovanju parohijanoh u Keresturskej parohiji za Veljku noć, jak i o počatku Veljkoho postu u drugih parohijoh egzarhatu. Sport zaznačil ostatnji pririhtujuci stretnuca kod curskih i đurđovskih fotbaleroh. Jak dodatok višla Dom i familija, dze i nova ženoblogija.